iyo umuntu ari mu bihe by'imbaraga Imana izimanuka ntiziderega abamarayika uzugendana n'umwana n'umwuka n'Imana data afande mukuru Imana data. Haleluya, haleluya, tupepe baba. Haleluya, amen. Imana igira utaratibu ba Imana yakoze muri utaratibu yayo nta kintu kiza kinjikana. Imana data yakoze mu kurema, Imana umwana akora mu gucungura avuka mu nda ya Mariya. Imana kandi ikora mu mwuka. Niwe wankojeje mu ziko, ntabwo mu muryango wacu bankojeje mu ziko, ariko Kabuye niwe wicaye abura amahoro, arahaguruka mu gitaramo i Bugande akoresha fundraising ankoza mu ziko. Imyaka ine irashize, Kabuye ari mu bantu 4 bavuye hanze ya Nairobi baza ku bukwe bwanje. Naramukumbuye muri iyi minsi, mfite urukumbuzi rw'abakristo kubera ko iyo duhaye tuje hano si wacu, turi kuri stage. Umuntu wese akore neza kuko imirimo nizikurikirana n'umuntu. Imana yo mwijuru ihabwa icubahiro. Ibintaye kuvuga ibyo no kubera ko nezerewe mu gitaramo. Kuva Kabuye yagiye niho kigera mu gitaramo cy'abantu bangana gutya. Tuzaduterana n'iyingi wacu, tuzadutarana n'abantu badakunda ijambo. Naba bebe spirituel bahora kutubebero. Tubebero. Abana bacizira zapanya gutya. Baza bazishora. Kubera impamvu imwe ikomeye. Indirimbo ngo izikurura amaranga mutima umuntu wese akumva. Ikindi indirimbo nizo zazikurura ubwiza bw'Imana zikabumanura. Abahanuzi mu isezerano rya kera kugira ngo bahanure, abarinzi bageze abanza bakaririmba. Tuzaturirimba, kuririmba ni kwiza, musirimbe. Nyamita muza musirimba, musubize ngo musirimbe mutitaye ku baturage. Tupepe baba. Haleluya. Ibintu bitatu Imana izotubaza. Imana izotubaza imyaka twaramye. Turarwa turashingira, turuzukuruza. Icyo twayikozemo. Utatawa ipote, pena usipote pena. Utatawa ipote, y'imyaka waramye. Imyaka waramye ukagira abuzukuru. Ngo mfite abuzukuru 5. Wazanye bangahe kuri Yesu? Imana izotubaza imyaka twaramye. Icyo twayikozemo. Abantu bakiri abasore bakiri bato batarwaye mu gituza, batarwaye na za diabete, batarwaye ariko za pressure, mugomba kuramya Imana mufuye kwerekwamo. Kuramya iyo Imana ikubona umunyamaraga yakurinze indwara ikabona gusakera waricaye. Imana izibona wara imyaka yawe, Imana ikayibara ari imyaka y'aba expire. Abantu benshi imyaka yabo Imana kuko Imana yarabarebye imenye ko nta kintu bazoyikora. Barapolisi urugamba rwihari, urugamba rurahari, uhaguruke. Reka dusome, turasoma ahantu habiri. Turasoma muri Zaburi 73 umurongo wa 28. Zaburi umurongo wa 73 ku murongo wa 28 haravuga ngo ariko njeweho kwegera Imana niko kwiza kuri nje. Turarangiriza muri Yakobo gice cya 4 umurongo w'8 kuri A gusa, ntabwo dusoma kuri B. 4 umurongo w'8 haravuga ngo mwegere Imana nayo izabegera. Amen. Haleluya. Turashima Imana ise umwami wacu Yesu Kristo iduhaye umwanya mwiza. Imana ya Isiraheli ihabwa icubahiro. Turashima Imana ko Imana dutejije umwanya wo gutarama mu bintu byose bikomeye bigoye muri iki gihe no kubona igitaramo. Nico kintu gikomeye kandi gihenze kitogurwa ku maduka, abafite amafaranga batoyabona batokigura. Kubona duteranya abantu bangana gutya, Imana ya Isiraheli ihabwa icubahiro. Kindi ndashimira Imana kubwo ubuyobozi bw'itorero, abashumba,
mwadutekereje. Imana yo mwijuru baheze umugisha. Duciye bugufi ku bwanyu n'abakristo muri rusange. Twabonye urukundo mwatwakiranye, twari tunakumburanye, abagore, abagabo, abasore, abaririmbyi, abayumbe, itorero ryose muri rusange. Mwikubitira amashi kubw'icubahiro cyane. Itorero ryose ndetse n'abashitsi duciye bugufi, turanezerewe cyane. Kindi ndashimira Ndakize twagendanye, umwana mwiza cyane. Haleluya. Taza sinza mubwira ngo mperekeze, wenyine aza mpamagara iyo yamenye ko mfite gahunda. Imana iguheze umugisha. Baba baje ari nkabangahe, ku rusengero hari inyubako, abandi biriwe bubakisha, ariko ndashima Imana Ndakize wasize akazi kiwe akemera kudumperekeza hano. Imana yamwijije guheza umugisha. Haleluya. Tuzamurire data ubwiza. Haleluya. Tuzamurira amaboko yemewe. Haleluya. Ndanezerewe cyane birenze urugero. Kino gitaramo cangizeho imbaraga n'ububasha bukomeye, kubera ko twari tugize iminsi tudataramana. Mu minsi ishize mwene data Kabuye yarahamishijwe, birambabaza cyane. Ndi mu rugendo, nari ngeze i Bukavu, nari mfite kuhamara icumweru, bituma mparara amajoro 2 ndagaruka. Birambabaza ndetse bituma nkumbura n'abayumbe muri rusange, cyangwa se abakristo muri rusange. Bimpera gutekereza ikintu kimwe gikomeye, ko iminsi dusigaranye atari myinshi. Nico gikomeye nyakuyemo. Iminsi dusigaranye ntituyizi, iminsi dusigaranye tuyibyaza umusaruro. Kuko mu bahungu bari bakomeye batari bagira n'indwara, Kabuye twabanye mu nzu, sinzi ko na gripe yageza yirwara. Ariko isaha yarageze, Kayinose y'Imana aragenda. Ariko ikivi yasize tuzagikomeza. Haleluya. Tuzagikomeza. Tuweze data ubwiza. Haleluya. Abana b'Imana ni beza. Nibo bantu baza bapfa bagasiga ibyapfa bitazibagirana. Nico gituma Babeli bakivugwa, nico gituma intwari z'Imana zapfuye kera mu isezerano rya kera zikivugwa nk'abantu bariho, kuko imirimo bakoze iravuga ubwayo. Kabuye niwe wankojeje mu ziko, ntabwo mu muryango wacu bankojeje mu ziko, ariko Kabuye niwe wicaye abura amahoro, arahaguruka mu gitaramo i Bugande, akoresha fundraising ankoza mu ziko. Imyaka 4 irashize, Kabuye ari mu bantu 4 bavuye hanze ya Nairobi baza ku bukwe bwanje. Naramukumbuye muri iyi minsi, mfite urukumbuzi rw'abakristo, kubera ko iyo duhaye tuje hano si wacu, turi kuri stage. Umuntu wese akore neza, kuko imirimo nizikurikirana n'umuntu. Imana yo mwijuru ihabwa icubahiro. Ibintaye kuvuga ibyo no kubera ko nezerewe mu gitaramo. Kuva Kabuye yagiye niho kigera mu gitaramo cy'abantu bangana gutya. Tuzaduterana n'iyingi wacu, tuzadutarama ibitaramo z'abantu bake, ariko byatumye ntekereza ibintu bikomeye cyane. Tuzamure data ubwiza. Haleluya. Tupepe Bwana wa majeshi. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Hari ikintu kimwe je ntaramenya kugeza ubu. Kubera iki muza mwishimira indirimbo mu ijambo mugahwera. Mukarabama, abantu bakarabama, ukazugira ngo none n'abandi bantu babandi baragiye. Nukubera iki? Ijambo ry'Imana riri mu bintu bitatu biza bigaragaza umukristo umaze gukura. Haleluya. Ijambo ry'Imana riri mu bintu bitatu biza bigaragaza umukristo ugeze mu rugero rwiza, wakuze utakira umubebe. Bamwe bakaruha bakaye baririmba, basenga bagahunyiza, abandi bakita hanze, baje mu ijambo ry'Imana bakaja kuri WhatsApp, abandi bakayura bakinanura bakaja hanze bakigorora. Ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Dawudi yavuze ikintu gikomeye, yaravuze ngo nzanyishimira ngo wishimira iminyago. Yeremiya yaravuga ngo nzanyishimira ijambo ryawe Mana. Haleluya. Haleluya. Ijambo ryawe ngo maze kurirya ngo ryampinduka ibyishimo n'umunezero, rimaze kugera mu mara.
muzamukunda ijambo. Abantu bose badakunda ijambo ni ababebe spirituel, bahora kutubebero. Tuzamurire data ubwiza. Hallelujah. Ko mudaha muzamura. Tugiye kurangiza ntabwo ntinda. Hallelujah. Muzamukunda ijambo. Ijambo risarigira umuntu kuba umugabo agakomera. Abantu baheze mu konka umupira. Baza basaza bakarinda bapfa. Habe nijuru abantu bose baza bafutaguza bananiriwe mu nzu y'Imana ni abantu batari ijambo. Umuntu w'imyaka 40 50 yoguma kunywa icyayi gusa. Icyayi ni indirimbo. Icyayi ya Bwana. Icyayi. Duheze data ubwiza. Hallelujah. Bwana asifiwe. Indirimbo. Habe n'abatagize iminsi mu gitaramo baza bazishobora. Kweli. Habe n'abashizira za panya gutya. Baza bazishobora. Kubera impamvu imwe ikomeye. Indirimbo ngo izikurura amaranga mutima umuntu wese akumva. Ikindi indirimbo nizo zazikurura ubwiza bw'Imana zikabumanura. Abahanuzi mu isezerano rya kera kugira ngo bahanure, abarinzi bagaza abanza bakaririmba. Tuzaturirimba. Kuririmba ni kwiza, musirimbe. Nyamita muza musirimba, musubize ngo musirimbe mutitaye ku baturage. Tupepe baba. Hallelujah. Ibintu bitatu Imana izotubasa. Imana izotubasa imyaka twaramye. Turarwa turashingira. Turuzukuruza. Icyo twayikozemo. Utatawa ipote. Pena usipopena. Utatawa ipote. Imyaka waramye. Imyaka waramye ukagira abuzukuru. Ngo mfite abuzukuru 5. Wazanye bangahe kuri Yesu? Imana izotubaza imyaka twaramye. Icyo twayikozemo. Abantu bakiri abasore bakiri bato batarwaye mu gituza, batarwaye na za diabete, batarwaye ariko za pressure, mugomba kuramya Imana mufuye Kwerekwamo. kuramya. Iyo Imana ikubonera umunyamahanga yakurinze indwara ikabona gusakera waricaye. Imana izibona wara imyaka yawe. Imana ikayibara ari imyaka y'aba expire. Abantu benshi imyaka yabo Imana kuko Imana yarabarebye imenye ko nta kintu bazoyikora. Barapolisi urugamba rwihari. Urugamba rurahari. Uhaguruke. Iyo ngenza aho nashima Imana ku mwuka wa sepake. Utigeze umfata. Sinyo ushoboye. Na utaratibu wa serepa. Sinyo ushoboye. Bwana asifiwe. Simbona. Imana izotubaza imyaka twarangije twayikozemo. Iyo myaka yose uzurya za bonane ngo bonane. Imana uzoza wamutanga raporo kuva ku mwaka batangiye kurya bonane. Wakoze iki? Tugeze muri 21. Wakoze iki? Imyaka yose wariyaza bonane. Uzotanga raporo y'imyaka wamaze. Icyo wakoze mu bwami bw'Imana. Contribution yawe mu Imana izotubaza imyaka. Imana yongere kandi tubaze ubutunzi buke yaduhaye uko twabukoresheje. Imana yongere kandi tubaze abantu baza bafite ingorane n'ababandi n'abajura. Cyacu ni cy'Imana. Iyo bakigezeho bazamasana bashaganyije igihe kuko ikomeye. Abantu bose bagatsindwa. Umugabo umwe yaravuze ngo musabire imbabazi ngo nyararenganye. Nta mbabazi zibaho ku cacumi nuko ucishura. Imana izotubaza imyaka twaramye. Imana itubaze isadaka twatanze mu butunzi dufite. Nimwe ba mbere nitwe ba mbere. Baza baterana abantu bangana gutya bakaza n'ibituza gusa n'imitwe. Bakaza hagatura abantu nka 10 cyangwa 8 cyangwa 6 abandi bakamba bicara. Bibiri zivuga ngo kirazira kuza mu nzu y'Imana ntaturusanye. Kirazira
kirazira kuzana umutwe n'igituza. Wariye watetse ejo wariye mu gitondo wariye ku manywa wasubiriye, bamwe bari mu kurya kane ku munsi, wariye nijoro wamara ukamuza gusa. Ifaranga zimwe ziri mu isakame izindi ziri hariya ukamuza gusa. Bebe ngo tunakuwa akama yihumuririshwa. Umunsi Yesu ashima ituro gisenke imwe y'umukene ngo wari watuye abafarisayo batuye ibinoti binini, ngo Imana izayirwankira kureba ico wasize. Imana ngo ishima batuye cyane ifaranga zikomeye, ngo imenya ko yatuye ico ubushobozi bwiwe bwose afite. Turaganira umutwe w'ijambo kwegera Imana. Kwegera Imana. Haleluya. Haleluya. Ndavuga amagambo atari menshi. Turaganira kwegera Imana. Iyi ni Zaburi ya bene Kora. Bwana sifiwe. Aravuga ngo ariko njeweho kwegera Imana ngo nizo vyija kurisha. Ariko njeweho kwegera Imana nizo vyiza. Kwegera Imana nizo vyiza kuruta kwegera ibigirwamana, kuruta kwegera ibindi abantu batekereza ko bikomeye. Kwegera Imana nizo vyiza kurisha. Haleluya. Haleluya. Ibintu biza biranga abantu begereye Imana. Icyambere ngo bagomba kuba bayikunda, nta buryarya bagira, bakunda Imana, bakunda Imana. Isezerano rya kera ryayobowe n'amategeko 613. Isezerano risha Yesu ngo amare gukora imirimo yose ayirangije, abigishwa baramubwira ngo tubwire itegeko rikomeye kuruta yandi ari dusikira, kuko bari barakoresheje amategeko 613 ngo yose yari kugira ngo abegereze Imana, ariko ntibayegera. Abigishwa babona abantu bararushe, bumva ni ibintu zabaye birebire, babaza Yesu ngo se ni irihe tegeko rikomeye rimwe uwo dusigira? Yesu arababwira ngo ndabasigira abiri. Amategeko 612 na 13 ngo yakubira mu mategeko abiri, ariko ayo mategeko nabugingo n'ubu aratunaniye abiri. Isezerano rya kera ryose ryahanganye n'amategeko 613, twebwe twasigiwaya abiri, ariko nayo aratunaniye. Ikintu cyambere kiza kiranga umuntu wegereye Imana azayikunda. Yeremiya yitegereje ubwoko bwa Isiraheli, arababwira ngo ubu bwoko ngo buzabishimisha iminwa, ngo ariko imitima yabwo ngo imbakure. Iyo uvuga Imana mu kanwa utayikunda ku mutima, uvugisha Imana uyishimisha hano, ariko Imana ireba hano. Imana iziheza izireba hano. Imana izishima hano kandi kagaya hano. Imana izishima umutima ikongera ikagaya umutima. Imana ikeneye ko tukunda Imana bivuye ku ndiba y'umutima. Cyambere kiranga umukristo wegereye Imana cyangwa umuntu wegereye Imana aza kunda Imana. Haleluya. Iyo umuntu akunda Imana tiyo yihemukira. Iyo umuntu akunda Imana tiyo yima. Iyo umuntu akunda Imana tiworya ngo yime. Abantu bose babaye abashishe mu gukorera Imana bararuha, baraheka baraminuza, baba bakaruhariwe, baba kahebwe mu itorero. Abantu bataza bakugira contribution y'itorero, bataba mu misanzu niyo bakiriye, baza batongana bakavuga amagambo menshi, batokwibwiriza gutanga icya 10 kuzifaranga babonye, ibihumbi 10 gutanga igihumbi kimwe, ugahwera umugongo ugacika, ugahwera ukarya 9 ibihumbi 9 ukongera ukarya igihumbi cy'Imana. Ijana ni ku mafaranga 100, ukananirwa ugapapira. Wowe unaniwe ubu nyine
nugeraho uzoza ufata 5,000 z'amadolari ku kwezi uzobishobora. Bibiliya ivuga ngo ukiranuka muri duke azakiranukana mu byinshi. Haleluya. Umutima ukunda Imana. Imana iziturebera ko tuyikunda. Bibiliya ivuga ngo abakunda Imana ngo Imana izimenywa nabo. Ukunda Imana mu buzima bwacu. Kandi iyo umuntu akunda Imana, haleluya, aza kunda n'abandi. Kubera kudakunda Imana abantu baranganye, abantu bakangana, umuntu akanga mugenzi we agasubira akamwanga ngo jewe tuzaduhuza amaraso, akivuruguta akamwangisha n'abandi, akamutuka akaruha. Bibiliya ivuga ngo ni wanga mwene so, nuvuga ngo nkunda Imana, wanga mwene so ngo uzobura umubesha umenye kinyoma, uri n'umwicanyi. Abantu baza abandi bakagenda babica mu bandi. Abantu badakunda abandi nabicanyi, kandi zirisha mu ijuru iri mu mwanzi wawe. Yesu yaravuze ngo mukunde n'ababanga, mukunde n'ababiciye, mukunde n'ababavuga nabi. Kandi Bibiliya dusaba kabuto kamwe, ariko amaparti yose agize Imana uhereye hejuru gaheka uko ingana n'urukundo. Iyo umukristo rero atakigira imbuto y'urukundo mu buzima bwe, aba yaragiye mu kwa Satani, aba yarambutse umupaka, yarejeje mu bwami bw'Imana. Hari abantu bunyine bahebera imbuto zitarize mu bwami bw'Imana, bakavuga ko bari mu bwami, ariko imbuto y'urukundo. Ukunda Imana. Haleluya. Amen. Ukunda Imana. Amen. Mtu akipenda ulimwenguni kumpenda Baba Mungu hakuna ndani yake. Umuntu nakunda sisi kuruta gukunda Imana. Ukunda Imana data ndikuba kuri muri we. Ukunda Imana. Ukunda Imana. Imana yadukunze ikaduha Yesu. Ikadukunda ikitanga ikaduha Yesu. Akongera akatugirira icyizere cyaratakaye muri Edeni kuri Adamu wa mbere. Imana ikivumbura ikerekerayo, ariko igategura agakizere wa Yesu Kristo akavukira mu nda ya Mariya, agatanga umwana umwe w'ikinege. Urimo kumva ukunda iki? Abantu bakunze iby'isi kuruta gukunda Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo mu minsi y'imperuka ngo abantu bazaba bikunda bakunda impiya, birarira indashima, ngo abantu bazaba bavuga gukunda Imana ariko batabifite ku mitima yabo. Aravuga ngo bameze gutya ngo muzamu batera umugongo. Abantu bunyine bakunze iby'isi kuruta gukunda Imana. Dukunda Imana ibi ya mbere. Amategeko ko ari 10, itegeko rivuga ngo mukundishe Imana umutima wawe wose. Haleluya. Yesu abwira abigishwa be, arababwira ngo kundisha Imana umutima wawe wose, imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose. Imana zibi ya mbere. Hari abantu bari mukuramya ibigirwamana batabizi. Iyo wakunze umwana cyangwa ugakunda umugabo wawe cyangwa ugakunda inshuti yawe cyangwa ugakunda ifaranga cyangwa ugakunda abazimu, iyo umuntu atakunze Imana akayanga cyane akaguma akigirayo azaruha agakunda abazimu, kubera ko impamvu imwe ikomeye. Duheze data ubwiza. Haleluya. Amen. Imana mukore mu muntu ngo yaturamanye ikintu cyo kuramya. Iyo utakunze Imana ngo uyiramye ugira utundi tuntu uzuramye, kandi utuntu twose turamwa hatari Imana n'ububandi. Icyo gituma bataza baturamya habona, baza baturamya n'injoro abandi baryamye, ariko Imana yacu tuba tuyiramya habona. Haleluya. Amen. Habona ku matara pwe Nairobi mu mujyi, tuzaturamya Imana izuba rihaye rifa. Kuko kuramya Imana niwo murimo wenyine umugabo yakwiye kuraga umwana akawuraga umwuzukuru no mukazana. Yesu aravuga ngo mukundishe Imana umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, n'ubugingo bwawe bwose. Cya kabiri arababwira ngo ukunde mugenzi wawe kuko wikunda. Gukunda mugenzi wawe kuko wikunda nuko utagira umugambi wo kumugirira nabi, ukaza uryamana imigambi uko ukunda ko bakugirira akaba ari kuzoza ugirira abandi. Haleluya. Amen. Abakunda Imana ntiboyihemukira, tibaza bayivuga nabi, tibotinya kuyikorera, tibogira ubushishi. Gukunda Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. 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 Amen.
cya kabiri bahora bibwira amategeko y'Imana. Abantu begereye Imana, haleluya, abantu begereye Imana bahora bibwira amategeko y'Imana, baza bayibwira nijoro bakayibwira ku manywa. Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere hazavuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, tahagaraye mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ngo ahubwo amategeko y'Imana ngo niyo azayibwira ku manywa na nijoro. Uwo muntu ngo azohwana n'igiti ngo cyatewe hafi y'imigezi ngo gihera cyera imbuto mu gihe cyacu. Haleluya, amen. Nubwo izuba ryova, nubwo ibigeragezo byo kwiyegeranya, bahora bera imbuto. Abantu baba hafi baza bibwira amategeko y'Imana ngo bameze nk'igiti kiba hafi y'umugezi kitaza cyumva izuba. Haleluya, amen. ngo amategeko y'Imana ngo niyo baza bibwira ku manywa na nijoro. Amategeko y'Imana niyo baza bibwira ku manywa na nijoro. Imana yabwiye Yoshua, Imana ngo imuhagurukije Mose amaze gupfa, iramubwira ngo Yoshua, ni wowe mbona uzinjiza ubwoko bw'Isiraheli muri Kanani. Mose yabakuye muri Egiputa abambutse inyanja itukura. Haleluya, arapfa kubera impamvu zayo. Imana iramwihambira, Imana ngo irongera iraza iramubika, ariko ngo imubukira Yoshua kuko Yoshua niyo Imana niwe yari yaraterenize Mose. Imana ngo iramutoranya Yoshua ngo atekereza ukuntu ubwoko bw'Isiraheli bugoye kuyobora, ukuntu bagoye kuyobora, ngo bituma acika intege n'urugendo rw'ubutayu utari rufite igihe rwoheka. Imana iramubwira ngo uko nabanye na Mose ngo niko nzabana nawe. Haleluya, haleluya. Ikisho gushoboza Joshua, ikisho guturi imbaraga zo gutuma ushobora ngo uzu amategeko yaje ngo ntukayaca iburyo cyangwa ibumoso, kandi ngo uyibwire ku manywa na nijoro, yatafakari uzuyibwira ku manywa na nijoro. Ngo nubikora gutyo ngo nta muntu n'umwe mu buzima bwawe uzigera guhagarara imbere. Bahora bibwira amategeko y'Imana, bahora bibwira amategeko y'Imana. Buriya Dawudi yishe Goliyati kubera Goliyati yapfuye kare. Goliyati ntiyishwe na kuriya yapfuye, Goliyati yishwe no kutamenya amategeko. Dufite abakristo batari mu guhonyanga amategeko y'Imana. Iyo umuntu atubahiriza amategeko y'Imana uba wabyishe, izindi ntambara zose wozigwamo. Kubaha amategeko y'Imana ukazibwira ku manywa na nijoro bizatuma utsinda, bizatuma uhagarara, bizatuma urama. Haleluya, amen. Icya gatatu ngo bahora ari abanyembaraga. Abantu iyo begereye Imana, ikintu cya gatatu kiza kibaranga ngo bahora ari abanyembaraga. Indirimbo zabo ni inyembaraga, amasengesho yabo aba mu mbaraga, ubuzima bwabo bwa hano hanze ni abanyembaraga. Abazimu ntibo bavogera, amapepo ntiyo bakoraho, ni abanyembaraga. Natubwiza haleluya, amen. Bwana sifiwe, haleluya. Bagira imbaraga. Buriya Satani ni Imana nizimanye umuntu w'umunyembaraga, kuko Imana ntiyokoresha umuntu utari umunyembaraga. Tibishoboka, tibishoboka. Uko utokoresha umuntu utari umunyembaraga, Imana ntiyokoresha umuntu utari umunyembaraga. Satani nayo izitera abantu bene abangaba batari abanyembaraga, ikabitiza kubakoresha kubera kuba mu gihe kirekire cy'ubuzima butari bw'imbaraga. Nico usanga abantu benshi bakorera Satani batabizi. Bahora ari abanyembaraga. Haleluya, bahora ari abanyembaraga. Saduraka na Meshake na Abedenego, Daniel igice cya 3 umurongo wa mbere hazavuga ukuntu Meshake na Saduraka na Abedenego batawe mu rwobo mu itanura ry'umuriro. Nebukadinezari ngo ashyiraho itegeko, aravuga ngo igihugu cyose ngo nibazaba babuburana amakondera ngo bazabaramye ikigirwamana yaremye mu kibaya cya Duru. Itegeko ribaho barasinya. Meshake na Saduraka na Abedenego ngo bari baramenye ko Imana igomba kuramwa ari imwe, barabyanga, barabyanga kubera
abanyembaraga bari abanyembaraga. Batora ngo basore b'abanyembaraga kubafata ngo benyegeza itanura ry'umuriro inshuro 7. Inshuro ya mbere Bwana sifiwe. Amen. Ngo bari bavuze Imana imwe. Baravuga ngo kubera aba bahungu bigize igitangaza musubire mwonyegeze mugeze inshuro 7. Ngo barongera kandi bari batoye ibihungu by'ibihomora byibushe bitaza bifunga bitagira amafungo bitagira umwanya w'amahombi bataza baja mu butayu bibinyembaraga ziroza ku mubiri. Ariko Meshaki na Sadraka na Abedenego ngo bari bibiseho imbaraga z'Imana. Weze datubwiza. Hallelujah. Amen. Ngo banyegeze irya mbere Imana imwe, irya kabiri ngo banyegeze irya kabiri ngo babanyeganyeje isezerano rishani rya kera bararihuza. Irya gatatu asifiwe. Amen. Ubutatu bw'Imana. Ibizima 4 babanyeganyeje ibizima 4 birahaguruka. Irya gatanu ngo bama bakora ku bitabo 5 za Mose, itangiriro kuvayo kubara Abarewi guteka kwa kabiri. Bama bibomboranya. Ibo badahe babimenyaga bazayifuti baza babimenya. Baza babimenya. Mpepe Bwana. Ayibidira Bwana wa majeshi. Ikindi gihe cy'abanyembaraga. Cy'abanyembaraga. Umunyamasengesho agomba kuba umunyembaraga. Umuririmbyi agomba kuba umunyembaraga. Umunyembaraga. Hallelujah. Amen. Amen. Cya gatandatu ngo babibukije Imana iminsi 6 yaremye. Cya karindwi ngo babujuje umwuzuro w'Imana. Bama babatiburiramwo ngo pa abahungu 3 babatiburiramwo ariko ngo barabanyembaraga imbaraga zizimye umuriro. Izo nizo mbaraga. Isi ya none yasumuriro w'abazimu n'abadayimoni uri mu gutuma abantu baje mu byaha kandi bari mu itorero bakanywa ameza bakinjira Noweli bakanezerwa bakavuga ku isaruko ariko bakabura imbaraga. Imana ikeneye ko tuba abanyembaraga mu rwego tugomba kumira imbaraga z'umuriro. Meshaki na Sadraka na Abedenego babatura mu itanura ry'umuriro ngo bama bahagarara barusha burukana mu imbaraga z'amakare ziruta imbaraga z'umuriro w'itanura wenyegejwe inshuro 7. Icyo ngo uwo muriro wabakoreye ngo babohoye imigozi bari bababuje amaze ngo bawutaramiraho mu gitondo kare kare mwamubwiye ngo aje kurunguruka aravuga ngo mwatayemo 3 ngo ariko mbonye harimo 4. Iyo umuntu ari mu bihe by'imbaraga Imana izimanuka ntiziderega abamarayika uzugendana n'umwana n'umwuka n'Imana data afande mukuru Imana data. Hallelujah. Hallelujah. Tupepe baba. Hallelujah. Amen. Imana igira utaratibu ba. Imana yakoze muri utaratibu yayo nta kintu kiza kinjikana. Imana data yakoze mu kurema. Imana umwana akora mu gucungura avuka mu nda ya Mariya. Imana kandi ikora mu mwuka. Tuma umwuka Yesu amaze kurangiza imirimo aravuga ngo ngiye kubohereza umwuka ngo uzobafasha kandi ngo azobahishurira kumenya ibyo mutari munsi. Isezerano rya kera ngo abantu umwuka yageze bazaho rimwe akabakoresha ibitangaza. Nicyo gihe bagaza bafata akasaya k'indogobe kumye kera kakica abantu ibihumbi n'ibihumbi. Imbaraga z'Imana ngo zigakoresha akasaya k'indogobe ariko ngo umwuka w'Imana ukongera ugasubirayo. Umunsi Dawudi yica Goliyati umwuka yaramanutse yinjira mu muhumetso akubita ibuye yica Goliyati yisubirayo. Yesu ngo bara kurangiza imirimo ngo asezera abigishwa bararira kuranya kudusiga gute ngo batangira ama stress y'ingorane babonye. Yesu arababwira ngo ikigira cyo kibamarira ngo nuko ngenda ngo nimara kugerayo ngo nzobohereza umwuka ngo azobabera umufasha kandi azobana nawe. Yesu yageze Kaperinaumu bikaba birangiriye aho ariko uyu munsi Yesu akwiriye hose kubera Imana iri hano kubera umwuka. Hallelujah. Amen. Buri muntu wese umwuka ngwaze yamaheza umuntu token yiwe ukufite token yawe niba battery yarabaye down yarabaye lower tamuriro battery bamwe Imana zibashaka ikababura kubera ko ntibacharginze. Nico nkundira Imana, nico Imana yakoze muri iki gihe.
buri muntu wese afite ka token kiwe. Kweli. Sipika. Imbaraga z'Imana zikwire. Ariko Pentecoste nayo ni igihu. Yatwigereje umuntu wese akagenda na kiwe. Utazocaginga ngo agiriwe muriro. Kazi yake inamuangalia. Gusubira kuja guhudumira ngo Pentecoste imanuka yaramanutse. Kandi twatwanga kubwirana ukuri. Ariko umuntu iyo umuriro wamanutse azabimenya. Ni wenyine azabimenya ariko akoma kikaza gusa. Iyo telefone yazimye rezo y'ikirundi nizivuga neza cyane azamubwira ngo uwo muntu dushobora kumuronka ngo ari mu kibanza cyakure. Kubera abantu kugira umuriro utagaragara. Abantu bateri zabo zazimye. Imbaraga z'Imana ko zirakendera kubakoresha muri iki gihe nico dusigariyeho. Imana yahamagara ngo ari mu kibanza cyakure. Ubundi umuntu aje mu kibanza cyakure giheke ni gihe yataye connection n'Imana. Imana ikavuga nti yumve. Abantu bagasirimba nti yumve. Bakavuga za ruga pfi bararusha. Bateri faible. Pentecoste. Iki turi mu gihe cya Pentecoste. Ubundi umuntu wese utuzuye umuka ntagomba guhabwa n'inshingano mu isezerano risha. Umuntu udafite umwuka utari umunyamwuka ntagomba guhagararira habe n'abarubyiruko. Habe nakora, habe na Sunday school niyo ishobora azoyigata ijana hantu. Kubera ko umwuka niwe uzutuma umuntu ayobora abandi. Rugagaza wacu n'umunyamurenge s'umuzungu. S'umuzungu rugagaza n'uwacu. Munyigisho si we sanyuma mu minembwe. Yaravuze ngo ikigo itorero rya kino gihe ngo n'umunyamwuka kuyobora abanyamubiri. Ngo n'umunyamubiri kuyobora abanyamwuka. Nico kibazo dufite ukunda ibibazo byo mpuzi sibyo bibazo dufite. N'intambara bizoshire ejo bundi. Ariko ikibazo n'umuntu kuba mu kazanti yuzura umwuka akarisaziramwo akagahabwa inshingano. Umuntu azanirwa kuzura umwuka gute? Azanywa ameza. Agasonesha imyenda akaba kuri Noeli. Bakaririmba indirimbo zose za Noeli zose. Ntafatwe. Muzamutekereza ngo kunti muri mu kibanza cyakure ariko simwe. Par exemple abandi bantu gutya. Sawa. Tuzamure amaboko twese. Hallelujah. Komuranga kuyazamura sana mu ijuru muzanga. Muzamure. Muzamure ba mama bari muzamure mama, muzamure. Murangana none ni hahandi bizoje hagaragara muzamure. Asifiwe. Umwuka wera. Yesu yaje gukora mu gice cya gatatu. Akwa amumwuka kugira ngo umuntu wese azamwiyumvira amwitungire bazabavugana. Bateri yawe uzishaganya nijoro ukumva imeze gute? Fite bateri ihaye igeze kuri kangahe? Bateri yawe ndiyo yarasimye ugasigara gusa ku idini. Idini ririca rikamugasa. Hallelujah. Hallelujah. Asifiwe. Amen. Nabanyembaraga. Iyo umuriro uhaye waka hari imbaraga z'umuriro. Ntasazi zihagera. Ntasazi yohagera. Imbwa ndizazi hunahuna hafi y'umuriro. Imbwa nisazi n'ibinyugunyugu n'inkongoro zaziza ku bicaniro byazimye. Iki ni igihe cyo kwatsa umuntu wese akagira imbaraga mu buzima bwiwe. Kubera ko umuntu utari umunyamwuka ntazoja mu ijuru. Mu ijuru nta ndege izojayo. Habe no kuzofita amafaranga kuri konte menshi. Nta ndege uzotega. Nta bato, nta gari ya moshi, nta cogaju. Abanyamwuka bazoguruka. Izi mbaraga duha tubabwira gushaka muri iki gihe ni imbaraga zo kutugurutsa tuzoguruka. Atukuze Inuliwe. imbaraga tugomba kwibikaho nk'abakozi b'Imana ni imbaraga zizotugurutsa. Tuzogenda gute? Tuzagenda gutya, tuzambikwa amababa, twigerere kwa data, genda n'ukuri. Tuzagenda gute?
imbaraga zacu tuzikura muri Bibiliya. Uri mushaka umunyambaraga, soma Bibiliya, soma Bibiliya, soma Bibiliya kandi usenge. Pani gusenga k'umuhango, senga, usenga kugeza igihe wumva Imana muri wewe. Tusenge kugira ngo Imana yumve. Imana amatwi yayo arasamye gutyo, izayumva amasengesho y'abakiranutsi ititaye ku mwanya muto cyangwa munini. Amatwi y'Imana azayumva. Tugomba gusenga kugira ngo twumve Imana mu buzima bwacu. Imana ikeneye kudukoresha ibikomeye nitwe abanyembaraga. Abantu bose bafite impano zikomeye batari abanyembaraga baza bacuragura bagakorera Satani umwanya muto, undi bagakorera Imana, bakakina pote. Abegereye Imana n'abanyembaraga. Shakane bazi guca bugufi. Abantu bose muzobona ukabona zagendera hejuru abiriya mu birere ngo iwe arakomeye ngo jewe kunguku, igihe cyose uzoza wumva gusara kandi waje kuzamuka muri wewe, uzumenya ko kutegereye Imana. Iyo umuntu yegereye Imana aba mu buzima bwo guca bugufi. Petero yaranditse aravuga ngo muce bugufi munsi y'ukuboko kw'Imana ngo Imana izabazamura. Iyo umuntu aciye bugufi abagaragaje ikimenyetso cy'ijuru cy'Imana. Yesu yari afite ubushobozi bwo kuvukira muri kapitale bigakunda kandi Herode ntamubone, ariko ngo avukira hasi mu muvuri kubera guca bugufi, kugira ngo asingire barya abantu bari baciye bugufi, n'abanyacaro bagerweho, n'abungeri bagerweho. Ngo aca bugufi avukira mu muvuri. Iyo umuntu ageze mu rugero rwo kumenya guca bugufi, ni isomo uzukura kuko wegereye Imana. Satani ikimenyetso cyayo gikuru gikomeye izayishiririya hejuru. Amapopo n'abadayimoni ntibabino babiriya mu birere. Abantu babayuwayi akazayama yumva ngo iwara rutabandi urabarushiki. Harugira amasane hano, harugira atatu. Ukazama wumva wapanze kwa mubyuka umunsi umwe wapanze, ukazama wumva kuramugenda isi kuragira ngo kurayitoneka. N'igitaka wayirimbira, n'igitaka. Nyenyekea ni chini ya mkono wa Bwana uli hodari na yata kukweza. Nushaka gukomera no kugera kure uzige guca bugufi. Iyo umuntu aciye bugufi ni ikimenyetso cy'ijuru n'Imana. Imana izikuzamura. Abantu bose bageze kubikomeye na abantu. Ubundi guca bugufi nta munyabwenge bukuzi uca bugufi. Ibirara n'ibihohotere tibaza babimenya. Ni intambwe y'abanyabwenge n'ubuzima busanzwe. Abantu bose b'abanyabwenge mu buzima busanzwe muzore w'abagabo n'abakobwa n'abagore b'abanyabwenge nibo bazi guca bugufi. Jewe mu buzima bwanje ta muntu uzuntera ubwoba, umuntu yaciye bugufi nzamutinya. Ntaramenya nimba ameze gute, nimba yirabura cyangwa ari inzobe, ntarabimenya. Umuntu uzi guca bugufi ni igikorwa cy'abanyabwenge, azayubahwa n'abantu bose. Kurya abayuwayi bazabishireje bakagira ngo barakomeye. Iyo umuntu ushize hejuru habe nabo ngo bahabaza bamusuzugura. Umunyabwenge niwe ugomba kumenya guca bugufi, ni igikorwa cy'abanyabwenge. Nebukadinezari umunsi umwe yamazuka yasaze, yamasara arasara ngo areba Babiloni yari yubatswe n'ibintu yari yanyaze Yerusalemu, ngo arapanga ibindi byaha byose byavutse ino. Icyaha cyo kwishyira hejuru cyo kwizamura cyakomotse mu ijuru. Umunsi umwe ngo Rusoferi yamazuka yasaze, wari marayika w'umuco w'inyenyeri wagazurira ngo ijuru rikabengerana, ngo yamayumva gutya arazamutse. Mbese icyo cyaha icyo nzikino niciriye kirakomeye. Kandi Bibiri zivuga Salomo niwe wanditse mu migani aravuga ngo ibindi ngo uwishyira hejuru ngo zomurwanyiriza kure, ngo ariko abicisha bugufi ngo zamba hera ubuntu. By grace kaguhera ubuntu, kwicisha bugufi. Haleluya. Amen. Cyakomotse Imana izicangira kuri zayama ikigwanyiriza kuri. Rusoferi umunsi ngo yamazuka yasaze, ngo yamavuga ngo kandi ntaramije cyane, yagaza aririmba ngo amajwi 6 gutya yasamye rimwe amagama 6 agasohoka. Abiki gihe bose nane habe n'abazuru kuri ya muzamubona basaziriya nane tibaravumbura rya 5 rya 6, ariko Satani yaragira amagama 6 yagaza aririmba gutyo. Umunsi ngo yamazuka yasaze ikiburi cyama kimusarana, niwe wakibyaye, niwe se niwe nyina w'ikiburi wazuka yasaze. Nico gituma Imana icyanga, Imana iracyanga
ngo azuka yasaze yamavuga ngo jewe Rusoferi. Imana ngo yamimuhanura iramutibura ititaye ku magarade, ititaye ku gihe yari amaze, ititaye ku majwi, iramumanura n'ubu yaramanutse ino. Bibiliya ivuga ngo isi ibonye ishano iramanuka, izosubira iguma imanuke nyuma yo kuva hano itorero rigiye mu ijuru, izoguma ibiranduke imyaka 1000 itarika, kubera impamvu icyaha cyo gushira hejuru. Abantu begereye Imana bazi guca bugufi, tibagira ikiburi ngo jewe ndakomeye. Ugira ibyuma mu gituza, ukomeye gute? Ufite imitwe ingahe? Atukuze Baba wa majeshi, tuinue mkono. Haleluya! Umuntu yaririmba akamazamuka amashorishora agareka iyoroshe. Yewe nimba ukeneye gukomera, nimba ukeneye gukomera cya bugufi, Imana yonyine kuzamura. Sinzi niba muri mzi mu Tanzania yaravuze ngo mtu akijiinua azananirwa vuba, lakini Mungu ngo akikiinua utainuka. Haleluya. Amen. Nebukadnezari ngo afatwa n'amapepo ya Rusoferi, nawe aramufata arasara ngo yamayikubita ku gituma ngo Babiloni yaje yubatse, kandi ngo yari yayubakishije ibintu ya Pia Yerusalemu yamasara ngo niyiwe we. Imana ngo ikora gutya kubwenge yamaguma aragenda imyaka 7. Cyo bikoze yari yabirose baranabimurotorera imyaka 7. Ararisha nkinka, ararisha araruha tondikime, araruha inzara zirakura, amenyo sinzi njewe gusa nangera ikibazo ca brosade yasuye kumutunganya imyaka 7. Uwayurisha amenyo yarameze gute? Bibiliya ntizivuga byose. Haleluya. Yohana yaravuze ngo birinda kuvuga ibintu byose tutwogiye tuyibasha. Abana bafite indege ntiboyirengeje, Bibiliya ibintu byose zigenda igira gutya. Ariko nawe ubitekereza, brosada yo koza amenyo y'umuntu warishije imyaka 7 mu gitondo na nijoro akazarisha gusa. Nebukadnezari kabona amajabo. Bibiliya gusa ntiyakoze commentaire ngo ihinjire, ariko nje nyarahatekereje. Ni kweli kubera impamvu. Haleluya. Amen. Imana ngo ikora gutya kubwenge yamaguma gusa araceceka, kandi ngo bikomeye muri presidence ngo bakaguma bagakora igihugu cyose ntibaruha babimenye. Amaze ngo umunsi Imana yashatse kumwereka muri mzi yaravuze ngo Imana imutonyangiriza ubwenge. Haleluya. Amen. Imuhaye ubwenge ngo arabyuka. Nebukadnezari nawe waririmbye aravuga ngo mu ijuru hari Imana. Niyo korasi ne wayivumbuye bagira ngo bavuge ngo mu ijuru hari Imana. Igitangaza gikomeye umunsi ngo yatekereje ko ari mu ishamba arireba ubwenge bugarutse, ngo niwe munsi ubwenge bw'igihugu cyose Babiloni yose Imana ngo yongeye kubakoraho. Abantu ngo Mesiko tarahaguruka, umwami ari hehe? Muzamugira se ngo tuba twikomeza tunabaho ikintu cyose kiba kugihe. Imana niyo izivuruga ibihe, yo cecekesha ibintu kandi kabizamura. Ngo biruke buke nyuma y'umuhana ngo bamahura n'umuntu yarabaye impyisi, Perezida wa Repubulika, Perezida n'umugore nta makuru, imyaka 7. Nimushake mwiyorosha Imana irahari, habe nubwo muzoyipinga mukayipingisha utuntu twanyu, ariko iriho. Yarabiririmbye aravuga ngo mu ijuru hari Imana. Bagira ngo bamubaza amakuru zageze ngo mu ijuru hari Imana, mu ijuru. Kandi we yari kwa nigijwe ngo agire nkaya yikigihe, yari kwa ririmba buzira porogaramu, uwo ni gute zageze imyaka 7? Wabaye guca gute yewe shefu we Perezida we, ni gute zageze? Bakagira ngo arababwira ngo ya ngo mu ijuru hari Imana, mu ijuru hari Imana. Kandi ni Imana izikunda Kweli. igihe twamenye ko mu ijuru hari Imana, hari impinduka zizoba mu gihugu no mu buzima. Imana izereka ibintu bigapfa kugira ngo tumenye gusa ko mu ijuru hari Imana. Uca bugufi ni ikimenyetso cy'ijuru, kwishyira hejuru ni ikimenyetso cy'ubwami bwa Satani.
haleluya. Cya gatanu, bazi kwirinda. Abantu begereye Imana bagiba mu buzima bwo kwirinda. Baza birinda uko bavuga, bakirinda ibyo bakora, bakirinda uko bagenda. Kwirinda. Mukristo yabonye umugabo ngo ubohewe mu kazitiro k'ibyuma. Aramubaza ngo se wa mugabo niki cyagushize hano? Aravuga ngo na magambo agera kurangaye. Icyambere ngo sinyamenye kwirinda. Ngo nyeretse kwifuza kwanje kunjana aho gushaka. Umutima wa mutuma gusambana kirukanga, ya mutuma kugambana kiruka, ya mutuma kubera kutirinda. Muzi ko abantu barimo kwamamaza ubwami bwa Satani kuruta ubwami bw'Imana. Abantu babaye ibikoresho byo kwamamaza ubwami bwa Satani kurusha kwamamaza ubwami bw'Imana. Umuntu akaba mu rugambo, akaba imbata y'urugambo, abandi babaye imbata z'ishari, abandi baba kwamamaza ubwami bw'Imana. Kwirinda bituma kwamamaza ubwami bw'Imana, bikakurinda amakosa. Uwo mugabo ngo aravuga ngo kitwa ndi hano mu kazitiro ngo sinyashoboye kwirinda. Icya kabiri ngo nyeretse kwifuza kwanje kunjanaho gushaka. Ikindi ngo sinyabashe kuba maso, narasinziriye gusafa, ndasinzira. Ingaruka z'ibitotsi biza bikujanaho udashobora kuva. Mukristo yasinziriye ngo urugendo yari kugenda umunsi umwe, rugenda iminsi 3, atanu umuzingo w'igitabo. Gusinzira kutarimo amahombe. Haleluya, amen. Abaheburayo 12:14 mubane n'abantu bose amahoro, mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa. Iyo umuntu azi kwirinda azamenya kubana n'abandi. Ubu dufite abantu kubera kutirinda azayamavurwa umoja, akavurwa Kitengera ari Gasarani, akavurwa Uganda, akavurwa Kumbuga, akavurwa iza famiye, bakamukuraho akaguma akavurwa gusa. Iyo umuntu yegereye Imana azi kwirinda, azamenya ibyo yovuga, akamenya ibyo yokora, azaho yoca. Atukuzwe, amen. Ayimidiwe Bwana wa majeshi. Kwirinda, kwirinda. Cyanyuma, umuntu iyo yegereye Imana aba mu buzima bwo kuyamamaza. Nicyo turangirijeho, muhaguruke duhimbaza Imana. Aba mu buzima bwo kugira gute? Bwo kwamamaza. Kwamamaza. Ubu ngubu turi muri kampeni y'ijuru n'isi. Abakorera Satani, iyo umuntu asambana, akaroga, akavuga abandi nabi, akagira urwango, aba ari muri kampeni yo kwamamaza ubwami bwa Satani. Iyo umuririmbyi aririmba, agasenga, akavuga Imana, akaramya no guhimbaza, agatura amaturo, akubaha abapasitori, akumvira abandi, agaca bugufi, akirinda, umuntu wegereye Imana aba mu buzima bwo kuramya Imana. Kuramya Imana sabwa ari hano ngo turi indirimbo zo kuramya zitonze n'izihuse. Ubuzima bw'umukristo bugomba kuba ari ubuzima buramya Imana. Ukaza wera imbuto ku manywa na nijoro. Uhaye uramya. Ukazuramya wariye, ukarama waburaye. Uzuramya wambaye cyangwa uramye utambaye. Kuramya Imana. Ubuzima bw'umukristo wavutse ubwa kabiri bugomba kuba ari ubuzima buramya. Ubu turi mu gihe cyo kuramya kuvuka kwa Yesu Kristo. Haleluya, 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 amen. Yesu amaze kuvuka mu nda ya Mariya, igikundi cya mbere cyaramije ngo n'abamarayika baririmbye, baramanuka igikundi, baravuga ngo mu ijuru icubahiro kibe, mu isi ngo amahoro kubo yishimira. Misiyo Yesu yadusigiye ni ukuramya no guhimbaza mu isi kugira ngo tugarure abandi kuri Yesu. Ubuzima bwo kuramya ni ubuzima buhindutse, ubuzima bwavutse ubwa kabiri, ubuzima bufite imibereho, bufite imbuto. Asifiwe, haleluya. Ufite imbuto. Yesu n'abigishwa ngo barabwirije bakora imirimo ngo izarira barya, ngo babona igiti mw'irango ry'umusozi ngo gishishagiye. Niko abakristo benshi bameze muri iki gihe, iyo babona bucuzugira ngo bafite imbuto. Igiti kidagira imbuto n'abamagambo, abantu babiri baza agira ni purusa zingana. Magambo ngo yagihaye avuga utamuzi ngo azayemeza abagabo 200, yagituruka kuri ngo azayemeza. Ndimo no kubana abakristo bamwe twakira mu itorero, mukamubwira ngo uyu nguyu ni uzorushitsiriye, ukamubwira ngo niwe ufashe umukingo ukomeye. Naho ni magambo, kuvuga ibyo udakora, magambo.
iwacu yarahabaga kandi yageze avuga make. Abavuga menshi ntibabita ba magambo. Umugabo wageze uvuga make, umugabo w'abarundi aba ari we bita magambo. Yageze avuga. Abantu babaye ba magambo. Ubwami bw'Imana Bwana sifiwe. Kuramya mu buzima bwa Kristo ntibukeneye amagambo. Ba magambo ngo yagiseruka gutya ngo azayemeza abantu 100 mu minsi mike. Ariko ngo igikundiro cyiwe kagenda gishiriko muhamugenda mu mwegera. N'abantu batagira imbuto. Uziko no kugendana mu modoka umuntu udafite imbuto azatera ubute. Uzumurambirwa agatera ubute, guturana muri prote ho namajari buza wamubunga wama wimuka. Ushaka indizo. Abantu bategereye Imana ngo ubuzima bwabo bubuzima bwo kuramya no guhimbaza. Haleluya! Uzuramya, kuzuburamye, muri karituramye, muri proturamye, muwawuramye. Ubuzima bwo kuramya bwahindutse ubuzima bwo kuramya. Ni ubuzima bw'umuntu wegereye Imana. Utari magambo. Ubu nyine abantu benshi bazuza biyandikaho ngo ni ba magambo. Nanone ni ba magambo. Nubwo batazoyandika ku gitabo, ni ba magambo. Magambo azavuga ibintu agituruka kure akemeza abantu ariko ko hagenda igikunda kigenda gishira. Abakristo bategereye Imana mu buzima bwabo bageranyijwe n'igiti Yesu yavumye. Yesu ngo amaze gukora imirimo n'abigishwa be ngo abone igiti gishishagiye ngo abwira abigishwa ngo bagende baragisoroma imbuto ngo bakigezeho ngo bamasanga habe. Muzi ko hari abakristo gucyo umubonye aho yicaye wo kwamubwira ngo hari imbuto, ariko wamwegera ukabura n'urukeri urubuhu utwo tubuto dutoya. Ipapayi ntafite kuyera, umwembe meloni abandi besheje za meloni mu mitwe, abandi babaye nka kujya kwa mapapayi, abandi ni imyembe. Imbuto ziryoshe. Umukristo wagize ubuzima bw'Imana guhimbaza ubuzima agira imbuto nziza azaryohera abandi. Uzumwegera ukagira icyo umukuraho. Habe n'amagambo yonyine yo kuvuga azavuga neza. Azavuga neza ntazapfa gukonkoboka nka kurya kw'inkuba ikubise. Muzi ko hari abantu bari mu kuvuga abantu bakikangaho bicaye ukagira ngo ni inkuba ikubise ntamvura ihayigwa. Ubuzima bwawe bwo guhimbaza ni wegera Imana. Ubuzima bwawe ubuzima bwo kuramya no guhimbaza mu buzima bwawe. Kandi icyo Imana yadusigarije gikomeye ni uguramya no guhimbaza kugira ngo tugarure abapagani. Ubuzima bwacu bubi bw'Imana. Icyo umuntu afite mu mutima nicyo azabiba. Icyo umuntu afite muri we nicyo azabiba. Icyo umuntu afite nicyo azatanga. Abafite urugambo baza batanga urugambo, abafite ishari bagaba ishari, abafite urukundo bagatanga urukundo, abafite ibyishimo bakagaba ibyishimo. Yesu ngo yitegereza igiti gishishe yamabwira ngo kiriya nico turuhukiramo, ngo bahagere ngo basanga habe. Bibiri zivuga ngo kandi ico giti ngo nticyarige cyacu cyo kwera, ariko kubera ko bari bashonje kandi cyagaragaje ko gifite imbuto tazo gifite gitoshe yamakivuma, ngo baratambutse gutya bagira ngo ni ibintu zoroshe. Yesu ntiyageze aryogora, nta maryogo Yesu yagiraga. Iyo yavugaga yagaze abavuze ngo bagaruke basanga sharumye ngo kandi cyama gihera mu mizi. Muzi ko kutera imbuto Imana zo bitubaza. Twaramenye ukuri tukizera Yesu tukanywa meza tugashirikiya Pentecoste na Pasaka, ariko mu buzima bwacu tukaba tutagira imbuto. Abakristo baba mu buzima bwo guhimbaza Imana ni abantu begereye Imana bagaragaza umuntu n'Imana mu buzima bwabo mpinduka. Ariko jeweho kwegera Imana nibyo byiza kurutaho. Ubuzima bwacu buzobogwa agaciro, ubuzima bwacu buzohembuka nidukomeza kwegera Imana. Pawulo yaranditse aravuga ngo niki cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo, ngo se n'urupfu n'inzara n'amakuba n'akaga n'ukwangwa. Aravuga ngo turishwe umunsi ukira, ngo twahindutswe nk'intama z'imbago. Ibizago n'amakuba ntibidutandukanye n'Imana. Twegere Imana tugume tuyegere. Yakobo yavuze ngo mwegere Imana murwanye Satani nayo izabahunga, nimwegere Imana nayo izabegera. Imana ntizi force natire tiyo guhata. Imana iziturinda igakoresha imbaraga iyo twarwaye, ikaturinda ama accident, ikaduhaza izo turya, ikaduheza izo kwishura inzu, ikagera izikoresha imbaraga. Ariko iyo bigeze guhitamo Imana izayifata ikagira gutyo. Nyine ugomba gutera intambwe yo kuyegera nayo izikwegera. Ariko iyo uhaye ugenda uyihunga nayo izigihunga. Ubuzima bw'abantu bose bufite amana bukagira kazoza kabo kejo
n'abantu begereye Imana. Nubwo ibyago n'amakuba bihari, nubwo ibigeragezo bihari n'ibishaka kudutandukanya n'Imana, turwanire kwegera Imana. Ariko jeweho kwegera Imana nivyo vyiza kuri nje. Imana dufashe kandi tuganze. Amen. Amen.